Ütü gününden gündü tüy ekranını görüntüler, radyodan isteçiler, ört tokta bulkenне time out biri betin ületin sağalır. Oton opuskatan tağısta onun elbaq payki suruyar, time out biri toğuk elbeti, xanda hüttün diller, onun buldağına da bugün baratın toğuk bar, onunları baratın munyan baramıd, bugünkü birige de, bir çağ ustata kepsiyak bit, biri bit, Gılcıtların kıtta bilehinleriyim ol kurduk de bir bit bastığı çağır biheha bu ürdükü master valak sportsmenleri belemnir kin direktöre sana namı direktöre Mikhail Dmitrievich Pakhomov kelen olurlar onu tahanan Sakharin ütülək treneri ondan köngül tustuğu bilgin bir etergalı eniki köngü haddar onu sürdä halbaq bu Arasiyet andı yutahamıgar bildiler tustukları belemnäbit, belemni sıljar Ivan Ivанович Dmitriev kelen olurlar. Ondan bir xası bir Arasiyet ölü treneri Stepan Petrovich Sipsev, onu tahanan andı dukubagan kahayına yirgin turnirin iki tegullah prizori, Arasiyel baxtegulllah prizori Viktor Asadin bu studiyaga kiriyaga onun beginlikte bu çağ ustata birge bolun. Bu Sakharin sporda saydıtın bilingi turugun ona saydar keskelin tuhunan bihege bu çağ ustata kepsetebet. Ahagaz bir telefonların kıtta bilehinleriyem 32 00 616 32 11 616 nömerlerinden bihege xassa hoq eriyenihin ıytılargıtın birenihin. Söp kepsetibitin sağalıbıt bastan totalı bihege Mikhail Dmitrievичке беребет. Jaптон bu sıl qayda sağlanay, ondan bu yıl bulan olimpiska sıl bullaga di. Onun südde apetnestaq sıl, ondan qayda baran erer. Так, төтө күнүнөн күндү сакабасырын алыктактыры, бу тетим радиода истечилер. Ото бу сыл бу бу олимпийска сыл бут сагаламбыта, ол курдук белимдин бара турар. Так, результаттарны такатын бу бүтө результат тустугу ереген гротиетер хилятты кыттан галебит. Яканада ол курдуктан бара билеги курдук ариан төтөрүн бастата. Өтө бүтө бега 16 лакы бүтөген кайбыппыт ереген турнирин. Онотон бу историяга 5 медаль ерегентен басыгытын калды. Ол курдук онтон марафонга улантын бе Сарданов Россияны кайбыта. Үсүхүн быйыл бу олимпийский нормативтен толар буда. Онтон оонан тыга ме бе спортсмендар бут эме историяга басыгытын болар буллады. Кыргытта бут классический лук командага ме чемпионат России басыгы месин буттара. Онтон балынец Владимир эме Россияга бастабыта, урака хасы түгүлүн бастабыта. Так онтон ити тока кирдап битине тустуктар бутер олимпийской лицензия кирдап битине комойгойтон лицензия болотор. Лицензия тексебетлибит бе окудук аялла азерпалана азиатский турнирге 100 месте болбута. Онтон белерге курдук бастабыкын экистебикке берелерди путевканы. Онтон мировой квалификационный турнирге дигенеме аял Лазарев бронза медаль алды ме. Онтон Нюргунская бенеме бронза медаль алды. Энигин онтон медаль барары бехеттен сылбы 40 путевка денеди улайды. Олен путевка хумёгын кебеде, но раханай болон сепен би до конца бе белемнен эбет болоттар белемнен жалдар колу бар 2-16 лакы болуп курдук аялга путевка тексибите эти билин допинг контроль түрдө күскө беребекке бараллар. Олен допинг кемеле төбестен жакудук аялында басыгынан турат. Үс сүмерди күрәкте хитмектәне окул анда чемпионаты оны 2 бу сүмерди турнирлерде багар онны меселес бүтәннәр хайлары төбәһән халдана ди. Би улаттар бу таксан берәләр тагыта рейтингнәре үшүгәй. Бу анда ду гамесле хәсәт жаллар Европага, белән континент Азияга меселе хәсәт жаллар оннан булганы. Оттон курдук онна киммит боксага Василий Егоров бут эмерсине кайбыты ди быйыл. Онто итинне бокса чагырта кыллана ситуация кине булырын 2 месте болбута. Булырын 2 месте болбута оле мыла Дагестанис Салия барбута. Европейский квалификацион турнирге онна баран кине кайтар бута. Онто мылана билген бу июньга 15 жылаттан токполтады. Мировой болтады. Он уже беги Василий баран кыттыктагата. Онто эти Международная федерация бокса АИБа онна моги кардерити кара токтор балдар. Проблемалар балдар эти отношениялар олеген мына билим могыдыр. Күрөттейни
патроната могутар. Олин кине улана бу мировой турнире анат менайдан кебисте. Оны бихи Василий билбемне жута. Анат менайдан кебистер олин рейтингинен жемулла. Рейтингинен путевки берип беттелер. Ол iki путевка калды. Онуттан кетебет оны бир эме карат эребит химил бүтек кайыр болду бена. Олин бүтек сборга эти главный тренер Фархудинов план тохтина эпидете. Возможно, беха Россия путевки берет девит. Он бедаттерна улана Василий Егоров. Жабелин девит. кетебетер булды. Кетебетер. Сөп, онтон Сарданавыт баланита кайдагай. Сарданов баланита улана эме тох үле бара турар. Онна улана Сардана ти бил нейтральный статусылды. Оны тиме допинг скандал болған бейт по Россия командатан Российский олимпийский комитеттен болған була. Ол командатын кирелер билген. Он спортсмены кирелген көңүлләр биттире. Оны уланы ти Российская федерация легкой атлетики агыс пуннах критерий отбора на олимпиаду ден. Он бута. Онотон бартагыс критерийге петтир ким Сарданов билген була ти бир пунна уланы ол бин мотон баража Москвага. Оны пет умона бардан барты петтир болар. Те бир нюансы ден була ол мировой рейтинги үрдүк туруктактен бир пункт бар. Онно бихеттен Сарданов хомёген тут рагасы дер рейтинги. Те баат билагат Доха бол бу чемпионат мира климатические условия атын болгон кини хүрдагы ханы күбүдө. Олин онна ти кини Европага мирга эти запретендан кытыбатак болон кини рейтинги рагадыр. Олин эти бияка махи болонсеп, но үлө күскө бара турар. Сөп, мактал, сихили кепсәбетнен дере. Иван Иванович киребет, биремет ыгым. Дере Иван Иванович, агадделбит бастан туран де 2 болон. Бу манны курдук улахан гран-при турнирге пьедестал үктелер тагастылар. Оттон бир болон де кыйы өргөйүн билди. Ариан түйтерин. Оннан Белоруссия командатан бастык улахан сетиде. Де ол тырынкытын кадак сыналыгыны. Өтө күннен күндү телевизорунан уна радионан истачылар, тустуну саңарачылар. Ата бу бары билеге кудук быйылгаттан Ариан түйтерин Белоруссия сборной командатын чейин көмүскүр. Кene быйыл январьга Белоруссия чемпионатын кайбыта. Онтон Украинага февральга такан турнирге кыттыбыта. Салгы Белоруссия сборной команданы кытта Турция сборга харытта. Онна бу мусустарыга Европа чемпионатыр кытынна уна бәс месте болду. Онтон халгы манна детедертанна биреген чемпионатыр манна белемени манна болду. Риантон булрын үз батта ереген турниргер онна бу быйылгы күрәктеге сирдак жөдүк тустан бастык эмесин алды. Тубу Белоруссияга көһөр бүтүр жуддак албак үле барда. Окурдук бу Саха Республикатын тустуга вице-президенты Виктор Николаевич Лебедев жуддак улхан үленитан бу булрын декабрьга буквально лох притек көстүбүт. Онтанан бу Риаңга төрөбөт улугаме жуддан көмүлөр. Улусту баалага Тусту федерацията Алексей Васильевич Федотов кене холбиячылар Афанасий Иванович Завласка эме жуддак бак улахан үле оңолдан те көһөн бу биһиги колобра тренер оны спортсмен барды дагы көһөбүттен болмаса жуддак бак көстүбөт үлелер баалар. 2019 жылларга биле Россия чемпионатын кенттен Кисловодскага сбор болду. Онно Россия сборная командата, онно Белоруссия сборная командата совместный жереге он буттыра. Онно белорустар бәйләр такы буттыра бу Рианы команда билерлеп тамара үттен. О кенттен үле баран бу де быйылгаттан да тусту. Риан Белоруссия чейин көмүскүгө. Оттон пока билген документа өстөдө хетелик, кене пока билген вид на жительство денендер. Оларта кене андойдуга оны Европага тустар кыктак. Атагыта олимпийский лесёндан турнирдарга оны олимпиада кыттар браба хо. Кене гражданство леннада. Гражданство бабиндереди. Гражданство билен үле бара турар. Онотон вастыгы бир ари серьезная задача аптан толорду тяныбын. Белоруссия
международный класстах мастер болду. Начуй. Бу не коррективите, протоколга КМС тен руктатын хада дибеваете. Арьяна не корректе. Антон бертахутуллар булда урукпу. КМС это Белоруссияны кайбидин кана харазу мастер болду. Антон бу билген уже международный класстах мастер болду. Начуй. Онтон Белоруссия тренерлерин карагардаганы хаятага же. Батта хатаннага же. Онда сборная команда уже закрепись болду вот. Бастыгын үбен хандер билген уже өсө бир икки стардын орон барамыт улак буланнактык анда чемпионатын билимдик бит. Начуй. Очоны Владислав Андреев бүттеген болду да? Белоруссия. Владислав Андреев буквально бүгүн көтөн келди хакайрер. Онтон бәйте билдирге кене. Решениятына. Сөп хамалталакты Владислав Андреев кудук класстах, үрдү класста анда де призеры Европа, элбактола призеры Олимпиадага тибетага де. Бина кине харым бит 2016-лакы эчегите мейдә тренеры хук булбыта де. Онтон бу хырыгами хаддар пандемия мейдән булырын Олимпиада болбатага, онтон ратан калды биреме. Сөп, ото Иван Иванович, Арасадин туһунан, Виктор Арасадин туһунан элбак интерьергир. Виктор Арасадин амбастан еригин турниргар 2-13 жыллакка бенсетте килеге. Бес месте болон турар, этесте молодежкадан. Онтон 11 килеге 2-13 жыллакка 3 месте болон турар. 15 килеге ме андай докубон кайда. Оны элбак международный турнирдер кайда. Бу хеттон килеге кене бастыкы серьезный результаты болар. Ол курдук мен тебире тохолан тепим барам колобура. Бенсеттеге 6-1-ге 6-5-ге оны хеттон килеге бу Виктор Арасадин хакайраттан бир эмес стабильный маннык результаты акыйсы болду деген. Онан Виктор сөшөдө дерттандагына ягын өтө тарда хеттон төкүлөгө багарар бет олимпийский. Эсди. Ол ганамаран конечно гарахан болу хеттон гадагына билин гарахан. Колобурати Курбан Шираевтен это улагадар ол. Төгөдө агыс бир асаны каттырым тактический рисы это. Ол доллар Виктор билим санааты чүгей дәрттілер желание табар. Кеніне төрөппіт ағақынна, кәргенін ағақынна хүрдағын үйір Артур Николаевтен. Бизнесмен бар. Кені хүрдағын бұл 5 сыл тоғыры өйәті. Төрөктейлерін, сбордарын, ағалығын бетаминизациятығар болғын тұғырын. Виктор хүрдәғ чөйдік үлләті бұғылға. Владикавказка сборданна Дагестанға арытта. Новосибирская говоран дәрттен арытты. Онан бейе мен моқталбыт улақан. Сөп. Алғы мен никтетімінен үлгі пылай. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, бейгінікті білгі болын, білін қылғас тоқта бол, оқанеттен бейге халғы кәпсет яқпет, бейға Степан Петрович Сипсеп кирия. Қанда да ратыман. Күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, тайм-аут спортивны беріне салғы еге істәғыт көрәғыт. Ағаға сәфирге телефонлар бітін хана табын 32-00-616, 32-11-616. Бейгі студия бітігір өсі бір хаңағыл жеткәлі ол көрдік де Россия үтуелі ақтыренері өрсілдерге бейгі сүймердеме команда біздің салай бұд. Степан Петрович Сипсеп кәлен алыр. Үтө күннен? Үтө күннен. Дәрі, Степан Петрович, бейгіні дән ән итілдәтчін, нүргін сергін өртті, кенен тұз тренері болағын, оны түк кене бұйыл бейгі сүймердеме қаманда бұл қапытанынан анамыда. Бейгі білі бет, ән кенені олық қыраддағаттан, бұл әтергілі әрчиен, такаян кәлбетін, нүргін тұғынан кірдік кәпсірім олы. Нүргін серген туғынан сағылыр бараттан түгенттен кәпсибін. Ұрубына 14 жыллаға әрчілігі ғырттақ бұна тренердер доғырды барастар болдақ бітті. Бұл күрдік республика бір тақсылақ тренер Данилов Николай Рамнов шәрейді. Олимпийский резерваға тұттарса баран бұл 2 олым келбәті ден. Әнік білеген тан туғы возможностақыны өраққа келдерер, директор бейғаралар қақтақынды өйбіті. Ән ақастаннақыны білген такси ақастан олылар, хонтардар олар деді. Оны болды мен жарыққа ғырдым, сразу кәлденер дедім. Оны тан екенерін көрдім.
биреттен Семенов Яша денете. Бен сатталтон бир килет тустор курдук булон сөбөтө. Онун нүргөн сеттон төт хеттон бесик кардын киллат. Он катаңар жарамай ол. Оннан каратык осы жарык курдук орон беседен орон барамын Николай Романовичка хаттан ридим. Кейбер кайтын рекомендацияларын этеди. Бир оголло хепен септетамди. Өрагар туна осы петнеске керемете епер. Нүргөн эппите. Тебем даны карагам кенеха токтотур бута. Но ханабыт биребит темарамын Нүргүнү кыттатын нукунан бу ягыска чотого билинагату өктөн филиалыгар тугунан вольнослужительнен үрак барта кирен саална ора кемнерете болду. Оннук этикет битин волылынан онну кирен төкөһүн тобастыгы сессия кенттен карахамнаан сотугар уже диннах студент болбута. Эти биде онтон дигнат бу минне yola та сүрәктен бөһөлөк бар бу арка кырынысы бу самый Красноярской Иркутской кырынысытын тагыр олоров деревине мен булрын капсайга бара хадимын ана менен тон кылгас командировканы метабатык тоханан хонон нәһле багланын көсөн калбитим оны төрөпүттөрөтөн бу тон Тугодиннер мамата Саргалана Алексеевна Оскола сагалым чутла билген тух отчимагата тух тон Алроса компанияга үлезир тух слесарь. Саргалана кирес калжай томпо. Томпо кирес калжай. Кине кийит болдага ди. Хеп ата бу төрөпүт агатынан то бүлү тымпы. Олтон олоктон элде турабыт. Аны негенен тон олок салгандан бара не болдага ди. Онон тобу ол эдник тон айылдан келен сунтар тустус кулатын 4-5 жыл үйренен энник кораты болбута. Ондан о сетте сыл бүтүлүбүт, түмүктенер бит. Олонно бастыкы 4 жылдаргаттан бу мен үйрөк кахалара бу ягыска өктөн филиалдан бетере головной кине бакалавры бүтүрүм магистраны булырым билер бите. Оннотон hem bir ол үйрәгән таханан тостунан утумнактык жарыктанан үйрәгән быспакка онна тух улуханны катрыфта бакка үйрәнергәр преподавательләр бар онна тосылаячылы те үйрәккә хатын салаячылар барлар мөтүгәннән туханны макталбын этебен Оннук билеген тон чисто тон кине профессионально бу 2 сылын бу особенно то бу ССП болбутугар Леонид Николаевич улган воз тугу берипте кинеха көмөттүн онна бу билем механизм дирекционы ме сайыннаран то бу яреген метеле бу маннык яаңа яреген гаттан бу орта юаянырга бастыкы куда курдук болду. Симон Петрович, онта бу саха эми этерип 96 жылдар, ди? 96 жылда онна бу агаяк кем игер кени сунтарга болбут республика чемпионатын кыйыр, аны Угулин чемпионатын кыйыр, аны студенттерге Россия финалга тахсар, Монголия Open, Байкал Open финалга тахсар, ди? Роман Дмитриевка ток парлухан күрөктөргө барытыгар эти финалларда эбак пайметарылла аны билген ириген турниргер bu 12 kilaga bronz metallardan Россия сүмердеме командалар кидде. Ту катар дигене бу ол күстә гарыта. Тон мен сана бар бу осы бета тон геннове төттен бариллевит бар ден этебин. Оны то сайыннары ханада булат табатак жарктан. Ити бире атак мен тон бу элбахаллах тон үлебер болуп порологорон Кене тула албак күйүтүмен үлелен калдыбыт. Ол курдук бу тон бастыкы 4-5 жыл бутыгар сөрүннен бу төрөбүт дөйдүтө та сүрөк төрөпүттөрүттөн тон бу үйрөнөр кем бир ороскоттак болду гати. Күннага хыра таңнарас сименере келлере барара бар ороскоттак болду. Төрөпүттөргө во-первых, экинен бу чурапчы спортный школадан эми биреметигер 5 жыл үйрөнөн бүтөр Данилов Анатолий Николаевичтен дядялар бу агатын билген бар агатын туга болла биге төрөбү тугая
Ол ки бу эме Алрусы хинен газ компаниялар онна батубуя ден тохрду боевшина салаячта. Бу деревнелерин аржонун тон бу олга угуян бу какке халлары иннеке халлары бу сборная командага быгылырлы үлени бартын финансовый роскоттарын бу ярак кыхата ягыска онайты кенелер оңордулар. Оны таңа тосунтадар береметтен көмөлө хүйлөрө кыра стипендия турулары барата бар. Оны хагысты катабын, оны түгеннен тоонун менти мактанабын. Итиннек аны туран болдугана самый туга жанаттын бу арыйдаганы яана бу хеттон төткеле хайгалман тоон билген тоон алта хетте. Маннык таамга тийбитин тиеригер бу канеке күйсүлгө аялла Зараф Иван Николаевич көмөлөрө хүддө улхан кекке биремеге йыйынан икилигинен теңге халжанынна аял тон сөбетен аматын парылахан даганы оннатон улукко будан опутта кай болдуга же спортка кене таамгар хайдан эбилинне оны таханан темен тугуту туктубун те Данилов Антоний Николаевич таамгар те өссеманна бу Еремеев Степан Дмитриевич уркутами ортуя яңа тустубуки Иванов Вилорен Дмитриевич Жирков Василий Васильевич курдук мастердар кахам багар бу биомеханика восы тусту көрүлөргө туспа көрүлөрдө атерендер көмөлөрө хөддөлүкан онна научный өттүттен көрдөкпүнө эти Петр Иванович Кривошапкин бу кенеке кылларын точнотон кас көрөктө экенден табатык кене тока сыгарын табаран янкерден берен. Сәм Петрович, онна быйыл кене капитан болуп эме кене кабылган петне хаябыта болду ди. Бирде болду. Эте болбута онан аны болата эте команда таллага ди. Бете оглор тренер кыттыга хоктал бут токтора баганалара. Онан бу ярыйга кене үс болан эте атыгар сулугар холубурда боларгар будан команд восы тустубут көтө олютер улган төһү болар димен этебин. Сүрдәгә шуйтылдар. Сөп Михаил Дмитриевич, онтон бияка паралимпиада, сурдолимпиада эме болар ди. Ол оннотон кимне кытты кулдуктары. Тагытан бу кырдык Нүргүн Сергин туунатан ары Нүргүн бәте хүрдә бәләттә бол. Бәләттә олетер беленеле ак жарыгар олок фанат постоянно бар күскө жартынар олейнити олоттар мәне кинени тамбадактары капитанынан көрөлдөр олейн барларын кетишүдү кептетер барларын кетишү сыганнак олейн кинени тамбыттар оны бинити хим бир күскөлгө кем бир результат дер була олейн Нүргүн оны эсибиде да кастата улухан яңа тогонки келе басыгытын хакалардан эрегине үс болду. Таты паралим бияка бүгүнкү күнүнө каттан паралимпиада төттү путевкалар алып. Уже бар. Ол кудугати огонантыга Артахенова Степанида путевкалар Дмитриева Алена Антон командага путевкалар, но команда келен нада. Команда бүгүнкү бар. Балынет Владимир Пауэрлифтинга. Билинкини бу Кубок мира барара жер Дубайга болотак. Бу июнь ортодор болор. Он Диадорова ким Анастасия Харбанга командный крутые кини составка бар. Сөп Семен Петрович, онтон халгы хайдагыл лигити оннотон өссө бу улган сетини агылдан сөптөк бу итилдәчләрен баглады кимнәк балдыр өсө. Чугана хадер. Тон бу олок сборная командага ден бу Нүргүн Сергин бар, онун атоманнык чугас бейлерин өсө атыргерде. Тон үле бара турдага ди. Сөп Нүргүн Сергин болду бүгүн Владикавказка бар. Онно те консультант тренер бит Хаджимурат Гацалов белем тугар тон белемнир группатыгар. Кирен онно тон этикит битин бихи возможность тон кык бир биттерин сыга тутту хоктак бит ден өйдөбүлтен онно барда. Онон тон механа бар условиялар тек айылгала каяла херге онна үчүгөй традициялар улухан оскола тахамгар тиен сылжара будан ордук кайда түттен оннатон билген бу бихи сакасколатан бу именно ырханияханыга осы белемигер проблема бар эбит болдаганатон кене ол тахамын хакахеригар барар белемен сылым барда аны билген кене кең сиренен ырына ханжан белемненере будан ордук тен
тоннук сөбеннен аттарынан бу сылдабыт оннотон түгеннен тухана мен бу главный тренер бит Александр Савельевичковна бу битеге тапка теңге халжыс бу ыйба иттен ордук Вадим Эдуардович Семенов бу ярген калан иккенилер билимлерин кене көрбүтөстү бите оннотон осы контроль барда булан быһытнан бардага ди оннон мактабын телем келем. Зөрөтөн кал жумрал гасалап бетинен тиген көрдөгө ди сергене токтири серген. Отон олугы текеп сеппит. Химиятын бетер олугы таксыхатын сөп. Онотон икки тылынан эттекка айын потенциаллакын эн багалага үккен халын ладебит. Онотон мияка сөбелеген эрбите. Оны маннык этинел бактаган боттар. Бем бааран толка дибит. Манның мен Кенет тустары яны, тустубут яныгар. Оннук тустартай, онун хөбелилер бак болта. Күндү истәчилер, күндү көрәчилер, билги салгы барабыт, оннан билген кылгас токтобул кенне студия битигар Виктор Рассадин. Кирияга, онан ханада ратыман 320066, 321166 телефондарынан эриярин. I'm out. Эше төгүл үтүө күнүнөн күндү спорту саңарачылар, көкөранның көрөчүлөр, адинистачылар эги тайм аут спортивный берини көрө истелрот. Биги агаса бирге үлөлүбү 320066, 321166 телефондан эриярин. Жеби хаттан олус элбах ки билген сүмерди дирекка хасылжар арас спорт представительдери де ол тугунан кепсе кайын сүддө элбах ки бу улахан түлгөгө кыттарысылжар. Дерким нах билем нажыл сылжалар. Аты билген бу дзюдога беха Московская областка улана ким Никифорова Нургиана вот белемнен жер. Кинеттен бу хакларда ме басыгытын болар була. Чемпионат мира кыттыктак. Ие улана 11 июньга болар, Венгрия болар. Будапешт корока. Чуга хабат битти. Чуга хабат кинен насапки кинен белемнен жер. Ол кудук улана эсе боксага юниордага бир хасаты гытлы эти Егоров Талбанден бол бут үз побуды ди. Россияга үз побуды. Он эти бастыгы номер травмаламыда, олеген булана билеген токыңдылар. Спарринг болтак. Икис побут волокотта спарринг кайдаган экени ток первенство Европада хата. На жуе битти. Италияга болор. Чужу бу күннөргө болоо спарринг, пока дадатын этеликтер. Окудуготону белемне жабыт. Онотон тусуктар бут экиддак битне бихеттати агыс болбут билеген эти тренер консультант Хаджумрат Салтанов хекетте үлеле жалар. Так үлеле биттер уже тон бу хажыл кенеттен бар буттар эти. Уже хастай болду. Так эти Сергей Нюгун тимбилме онда кытыстади. Онтон окудук Россия сүймердеме камадатын кытта биги главный тренер бут Александр Савельевич Исваллах сборга хажилдар Сочига. Эти бастыга та болотур Олимпиадага белемени. Окудук кенени кытта Константинов Петр Хаджар, спортсменнартан, он Копылов Алексей, он бит булана Иванов Игулан, то есть эти Итлер кыттыбатлар диргинге. Итлер кыттыбатлар. То якын эти сборга сборка меромны тинеде. Кине булана эти карантинге өрбай пыттыра. Деген таулада. Сөп бияка 2 кирде мааттан эри туралдар истихайын. Алло. Алло. Драба. Драба. Ага. Истебейт. Күннән. О эпирге такыбыттары тустуны өрө тутары хамыгы тренердери Витачин Николай Ясуактан баран эпирге көрдөбөт. Я усалдан томолоттан сандаман якынат. Сразу вопростар бар киребен. Мөртө орыттарбет олақ сүппеттәс. Эдердерге де бар, бұл класста үшует тұстуктар бітігер. Жонна тоқа олақ ордың жер бұлақына, санжақына спорт бітірәнебен, әмек әтән көребен. Бұл Россия күрәқті етігер буряттар бұд, тубинестар бұд, олақ бейгіттен оттылар же. Ите қайдағайден онна қолабыр жүк класстағы мастардар бұд. Земелягым Ариан түйтірен сетейінен оттан өребет, бұл көбігендер онна томылар,
Онно кырдака ол жүребен наха сөйді бар бұта. Титулине итчилгер bir altакы янихен коттаран кәсті, коматта. Итке боллағына финалга таққы вот омукка арьямыт опыт уған жерді. Ош көрбіті бет, меннің арьям көрдік янихен өйінен пассивнайдан көйді болбатты. Опытта керек. Илкарюгіде менетим сөптақты сүйеді. Оны Түркіберге судья атыланады. Оны итеға атылағыз. Мақтал. Сөп, алғы барабыт, өсі бір ейтін лабыт? Алло. Алло, дұраба. Дұрабылырын, бұқырықсачер мұғас кіребін. Өйдер қақтабаққа ұлғанлық мен күттанным. Мәжес оғыта күттанным е. Тұл, жин мердіңірді өйрейтін, бегі өйрейтіне күспіт барақсан олық кіребетті. Оты ғамай ұлған түйеуіне, жин туаққа олимпиада барығы ғамай ұлған түйеуіне ол болу дейін. Onu sarbaktı buna. Yani Türkiye'nin alığına takıp durdu. Biz onun içine kırabitti. Söp maqtal. Sen zaman yakında biti Avrupa çempionatın kıtta bu yüzde bağlaktı. Tübinistin onu arayan xotar bitadı Tübiniska. Onu ti bronza henki sigemi onu xotar bita. Onun bulana kayanihan. Onu hayatlar o kontentten ti yergingek diyen bir de xotar bakka bastata. Söp onu ton kimetler disardana Trafimov öse bir de xatlıyqa. Tasardana Trafimov ti ağız punkt yönep bitim. Onu ti bartele petler no bilgin toq bolotaq. Onu bir komissiya бар. Onu kirerden. Onu komissiya bolotaq, ол комиссияга ти мен спорттан балдар, Олимпийский комитеттен onu ti federatsiyadan балдар була. Ол болотaq, onu кетебит тун үле бара турар була күскө. Onu kirer күдүк. Öse bir izdигидde istihayın. Alo. Alo, darabalarım. Daraba. Cebin karanlıkna dedi trenердер бит, ен таққанларын настроение bağlanalар он кияски итиннегер дөбеле деп тоқаннақ болай ден. Мен ыйтырым баллана тоқты. Бу ите кимияқа асмукатылы хәби олимпийский чемпиондар бітірттілер дұқуқты ден итемнекті бейре кылғаштық. Иккihinen balana ne toqtem ma. Bir eder o bilik xanna balan qalla diyin. Bilgin taka David Şfer küttü herdi bilgin uçil şaki dediğim bolbuta. Onu hinen bulada boxta da orada bili bahla ettem barı dedi. O xanna teydattan oxşahrar balla bu koy ver kannar kut ban takar ki. Итеге ханна тейдеген. Чаба хыйларым бак. Сөп мактал. Сибири лабат чөпчү бере кетер көрдө хабит итине. Алло. Alo. Alo. Dedim de. Aha, итиген истебит. Darabalarım bu toloktan ağın yoga diyemme. Bu olatları trenerleri ağırdalıbın bu sitelerine. Ondan Tütürün Belarusya treneri kime bit olarlar? Puspu trener dağda. Ondan o trenerler de beler tamlarına çödüyledi hıcallar canı tabi. Onun ite atın sigı var bit Tustuptarga atın klasta trenerleri bulan sığırı kalardı. Orada ulu trener korkun ola klasta trenerlerge veren duruz kalan ta budayı. O tuttu. Söp, maqtal. Aha, jarati Sibinovoyev итилер балакты. Жара би Станислав Сибиновоев билген андойдуга билемне хадет. Бити август иге бу Россия болотак, Уфа коротка. Никене билемне хадет билген бу кини бүгүн күннака Румынияга барды. Румынияга международный турнирге барды. Тети Россия сборная кытты. Абдусалам Гадисов барды, Басык университет барларын. Тети просто билемне турнир болар. Мандык отбор им ботак. Просто стартлык тактыр. Онтон тустан баран келен халкы ол августка болар чемпионат мира кини ушу бады белемне так. Аны бул андойду манна Россия болар ди Уфага. Уфага болар. Онон де Аллах 15-те хурат текүтер. Аны биха бу эледерге чемпион келбетага Қас Испан Петрович. Кетенче тоғыз Иванов Михаил бастады. Очолген халайырдын ди тугу элердери. Онны көрдік. Сөп. Ол канеттен же 11 сыл болан маран де Станислав Сибиновоев бастата. Оны токенеттен элбагак биһиге күтәбит. Сөп өсө бир итыны
Улабыт, алло. Алло. Алло, здорово. Здраво, хантар идин. Допускайте. Ага, ыйтыгын. Максим Толмачев, эми улахан яңы бидер көстөр шөй түстүк канналары ким ханна директорлары кини тунан кырдык кылгасты кешяхы түзү. Сөп, мактау. Бир шөй бросковой түстүк бүтти. Жара, Максим Толмачев билеген Красноярский корок академиясында Шевели академиятер кирен жартнажер кини личный тренера Белановский Юрий эти бары билерге полу. Мен билер тустук кини алтатан жартнажер. Те билеген ереңе тоонна табасы курукка хомойгон кайтап буда, но кини бу аспыт бүтек первенство России сүрбө үстередилы кини үс болу буда. Энен антон эме эдер кескелях туступут бу. Бигине хамеренебит Сибирска бар бут постоянно кинелин. Это бэмнажер. Тоти он бунина те вопросы и подтверди. Белоруссия Ариан Тютерин. Тренера кимден. Антон личный тренера Жуматай Шубаевтен. Антон Казахстан Танхаден Каламан кине Белоруссия алар бутарата. Те скребен Нургун. Он бити Тютеримет тренер кине болар. Сөп, ага. Онда маати боксер Васильев Петр детилер. Дети профессионалларга. Оны да себя хайдак барары. Кинеттен профессионалларга бинакты кисәҗәрләр постоянно олейн тәсибәскә бар бит, әмма кини бега тренировка җартнар оннати панчар дигән клубка чилдәдер. Сөп, Сибиритин лабыт. Алло. Алло. Алло, здорово. Здраво, итиге. Тустуны нахатапты, онны маннык тенетиякмты. Алло. Текатат меню тахалла. Туак тегнам. Би узбо габай бакты узбо гадактанады. Би тагаттан бийикке капка узбойга канны тарам баран бисе гомуннан баран оны директорга бойча бабыт. Узбо да оны кынакана. Отона да фидек би билетте туактарыман колы баратын күскө аппал. Сөп. Сөп, мақтал. Михаил Дмитриевич, оттан болғаны де олимпийский цикл бұд манан түміктенер де, онтан болғаны салғы үсірі қылқалар. Үсірі қылқалар Анымск олимпиадаға, онна болғаны де бәлемнені қайдақ барарын тұғынан бігі бұл қылғас тоқтабыл кәнне білияқпет, онна бігі студия бітігер Виктор Садин килияға, оның бейінті бірге болын, бұл көрдік әме 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан ұйтыларғытын берін. Онытын санатын әметі, бұл 5 айын тухары тайм-аут бері келияға, олаты бейеқа білген өссі үз бері болыра қалды, оларын оты егер атырджаға егер бейге тоқта болға бар абыд. Онытын балаған айыттан әме салғы өлел яқпет. Еті көрдік. Жарра күнді көрәчілер, күнді істәтчілер, тайм-аут бері үлетін салғыр, бейгі студия бітігер, де Виктор Садин кирді, әрінер біл көрдік, кене де студия бітер кирді, оны де бейгі қабілінен бұланларын кәпсияға, оны өттен ерген турнирі қайдақ аспытын, санататтаққа бұл Красноярскайға ұтылды гран-при турнирға де Виктор Садин үрін көміс мәтәл қайынан болды. Саңа яғаңа, әтті 10 килаға. Дәрі, Виктор. Тылын еқа беребет, олық туық қыл аста ден еқа. Әтергелі олық әлбәқ туқтыр аспыдын. Бұл біті әксілдерге әтергелі түйілерді тақсылар да бағалар әті. Оларан әрінер бідін де олық. Қаятар дағаны бұл хем бір мен туғынан істияқет, хем бір мен Россия сүймердеме қаманты кейдияғым. Оннаттан халғы ол туғығар күскөлі яғым дебетін. Оны сүрді әлбәқ де сбордары астын, Дагестаны, Осетияны, Новосибирскені, Сибирінен бартына әрттін де. Арман Воласапқа күтті дерттанын дері. Қайда қыл астын еқа? Дара болырын. Антон, мен бұл пандемия кемегер бұл Новосибирскіге таққамын уже хәттен келет уставын демен бұланынан яғымын тағарабын физикам үттінін күшкөлі левінден настройдақ бар бұдым. Оны Роман Андреевич Уласов мегені чуатик көрсен
Хэптах тыллара хэптах мысыллара килдерен бу настройкалан үрелесте мингта аны мехадаганы көмлөстө минкин яхада спарринг партнерин дип көрдүк болан эккен бәветер көмөң ордут. Жара икки күлле олимпийский чемпионы гытта жарыктанын греко-римский тустуга эн туукка билиндим диханатын канды көттүгөр туготтүгөр билиндим дихан. Антон бихи в основном бу физика качка өттүнөн үлелитибит она күнгө аттан бидде каверден кени программатынан үлелемет хорумин то прогресс бардаден бәвер тох бәвер уытаңа будум оно тон кени тугатын буладе кени классик буладе мен увольнен гынан баран миттон каверге бир тох бара буладе то бир системанан бара олен Тармандрей школа хаммахталбын тердеун ана в будущем еще үлелех беттен бәвер тон эппит Наа шүддик энтугнан инстаграмга тахар бит деди олох халгүллех бит де үлебит та халбата ден тимиктах болду ден Себеп онтон ти бу Кавказка жарыктар кайдагас биттер. Ато бу Кавказка мен барамын хылбары бу именно старка белөнөн демен элбах спарринг партнердах улахан залырга жаан. Ана тон фавориттер маннавалар булади. Тон минте тустыр ватыр мени ямар. Тон олоргутта мен Жер кимнәгә битә хлора жертамыкны. Дагестанга сылдан. Осетия. Эти гамидеска ден хасывирт школтер бар залларга һәҗүтем. Аны улана основной ватар, основной сбор Россия сборный ватар аны җаллар. Бер баллары диде. Эти же Хатарбут бар Имаманжиевка мөхәбәр кенемен дәртнар. Эти Шираев Амянна бар. Оннан әлбәхтер онна. Шәл күнә икендәргә пара атыргат инде бит. Ата күнә бодактан пара әлбәх булади. Ата бу именно сватка кемегәрдә күрдек килнәр. Начуе бит. Талан алан. Алар тоңорырды. Очоннан сүрүн утарсачыларын тугун бәртен биле һәҗәм булады. Күстә арыттырын күнә тумандык үрәтә һәҗәм була. Әбелләгән даганы кайын. Тон әлбәх сватка орам демен тохтах барырды. Бу картиннар басвакылнан. Бу тренерлекте кәшетән Али Магомедовичтен ор тренеры бар. Мен юношалардан багана хаҗарытым ул тоха ул оросколтер. Ана кенеректе бетен тохчугасты кәштән. Ален кенерге тиерд. Жер Виктор, күдик бу сөгөмөр көрдөрү бүйөн сеттекилага Россия сборныйга һәҗүтен 61-ге 2-те Россия финаллабытын 65-ке андай дукубагын кайбытын аны 70 килага эригин финалиге болдун. Деманды кимнаганы үс өтөтө яңга инде көдөрөлүк. Онтан билген өсүлаты ходукунда, тибаны шетте 70-ке таксы ходукунда. То мен 70-ке скорее всего таккан ден токудун. Дие. Тон бу сылына эхилесе мен 70-ге тустарым була. Кас килени үрәгәне бу 70-ге кытыргыр. Темен яны улахана хох 70-3 келлек. Әсәби ханнады дие. Тем минимум 70-6 булак бунада. Жада нажуй көрөргө ондон бәзи янган әтелгә атака булды. Бәзи. Корректбет. Нажуй. Михаил Дмитриевич, онтон же бу арасаден тунады әтеккан сөбөй. Бу ул холобра кыдык улох билген даганы эдер. Хүлбе алт хеттен да. Та хүлбеттем, хүлбагасмын толы. Хүлбетте. Жа кайда үлемди. Виктор Тунан, Виктор потенциалы дигән нер булган булады. Үтәтер төт яңа Россия фирмердәм команда кирен. Ким нохтен булды. Бу бите дигән даннан Тунан потенциалы да булган. Анда бу хәтта киләгә билеген бу бүгенге көннә каравында бәтер һәпте бер ямлы. Пока механа бар хәттон төккә көрәдә, яны мен хәттонга кинерус така дөренәдә. Эгер Россияны каян баран чемпионат мира баран каяннады. Оны сылгылачы турар. О көнтен уже көһүй тугыр хәттон төккә көһүне уже токуй допы була.
Михаил Дмитриевич, онтон же Олимпиада вот болары үсрахыл халда же. Үсрахыл тоня пандемиядан хагарян бейбите же Токио. Олин холбар Олимпиада 5 жыл болан баран быйыл болуктах. Онтон болан аныск Олимпиада чугахан халар. Үсрахыл халда оны хадда улар жибите. Бары же катахабит олимпийский медали. Же тут сүрүн болгомтан яха болукта же билген салаятчыга, онан болан хадда буланнакты улар жибите. Тоғылыр тылары келдерер ханалахын. Үсерел қалды Олимпиада болу. Билингеттен уже бу Леонид Николаевичтен 2 жыл анрат өкәп беппет. Директор бу мен первый зам. Леонид Николаевич министерства первый замынан барды. Леонидтен бе онтон халан бу легендер булак бит уже. Представление тәҗәвүд беге бу тусту түчәрәттә кабуллана. Эти Хаджи Мурат Салтанович тренер Констанан келле, кинегетте кыскүскүләле бит. Окуду бе опыттах тренинде бут сборная готовилер, окуду Иван Николаевич Сивцев, Владимир Григорьевич Яковлев, Степан Петрович Калямбадда, Иван Дмитриев, Владимир Николаевич Кириллин бары беяк тоқабалар. Сборная готовилер. Он это адер тренер бут, эти главный тренер бут Александр Савельевич, Россия чемпионера адер бут, Егор Пономарев, Осип Михайлов, бары күскүле дебут. Бары теңге бары бир сомого болон бутуля тапытнары рустакалар булды. Он толкудук бей боламыт именно спортивный медицина эсекүрдемит именно восстановление хама спортсменга хама важное восстановление булды. Юрд тугу нагрузканы алалар, но опенеттен восстановление эти кимтүгөнү восстановить болор ол еще результат этедем. Он бей ол чага күскүлүнү тегежебит. Ол кудук ногу утырме күстәүлүнү үтежебит. Было план подготовки бартнете научная группа вот кайыр оңрар. Ол кудду атын көрүнөгө киддап на улана сүрөбүтөр Журкова Татьяна эметін бәті опыттақ тренер, бәті чемпионка мира Сардананы хадда кудук тахарбытын бәт бәккеден біләбет. Лёк атлетика кидда каулан эдер кыспыт Григорьев Пелагеян спортивный ходьбаға билеген 400 месте болды. Кини бары хога 2 жыл жартынар. 2 жыл жартынар олен булырын кини первенство России 400 болан баран бейін улухан жоңа 400 болды. Кини хамере бит улухан окурду оғынан тачылы бітелеме шөкі гыттар балдар, шөкі оттар балдар. Кинереме билдяқтыры, Россияны кайдылар. Так, дзютоға әдер кыргыттар бұл балдар. Моисеева, Айына, Аман, Юлия, Никифорова, Нургияна бар. Боксаға теетілі бітін күдік Вайсавыт Даша киссер, Василий Егоров киссер, Егоров Талбан әдер ол үшөй ол тақсанырыр, оны Евгений Мартынов. Ол күдік әсі Григорьев Николай Анденер, Варламов Михаил Балдар, олар әме күсә білімені бара тұрар. Ол күдік өттін күндікті бұхақава сирен алықтақ тұрар, әтеметі олаттар бұтын спортсменна бытын күскө жоққа, оғылар бытын күскө жоққа, бары бир болақ бытынары үрістар кәлеға. Олимпийский медаль оңырық бұт, бары бир отырып болын бұтылы атақ бытына. Оны бір рет еметі, бұл қолыбыры Красноярскеге көрбіп бүтті. Наға чөй делегациядан бары хадер хүдіу күтті. Оны қолыбыры аңаттас қатысқаны көрін ки хадары бәйтін үдікті хананар олық күдік дәбі қамады олыс күсті аға беттен. Энтурартин, бары тренердер быт, ана Виктор Николаевич Лебедев, Леонид Спиридонов, Хаджи Мурат Гасалов де, бу хакайрын командада де, ана бу уоттер быт, түйтерин, рассадин де, оны уоттерга, этергелы кытталларга да ана бейлерге көк кирер була, улхан де, оны этерге уверен, нючылы тага увереннес кирер була. Оны паула, тәвін бары мандык хомуллан, бары бе 2 голяк андыды чемпион бит, билген первый вице-президент федерацияға Виктор Николаевич Лебедев, кенегетті ұқса күскілі бейт, Хаджи Мурат Салтанов екетті күскілі бейт, Леонид Николаевич Минспорковады бей, бұл сығыс бұғылы едеуд. Бараттың бірге маны күскілі әмет, үрістат оңырық, бірге өлядық бен үрістат оңырық. Бары сөйбәләхен, опыта тренинді бұдыңетті өбәләхен, әдет трениндеттен, тұсту трениндеттен бәләрін нюанстырынлан. Тобы Виктордақ әме ұжу кендер тоқтар бұлай. Уже залы егер уже кәддағы сұлтустар бұлай. Олен балар әме бәлерін премьердерінен әдер уаттығы күстағы үшөй қолы бұр оңын ойдылдар. Именно жарыққа сыйғанларынан бәләдеттерінен алиян түйтерінен бары. Олен тәте қас күрақтығынен бары тоқы келеуіт разбинташын залға. Ергенінен әме бары составынан бары керемет уаттыр ғыттығырдық.
настройкалан давай кататын ден. Ото барайти буряттер богомой фин хайрede. Ада якуту вас сильный состав. Вот этергел инник команданы ки этергел худилет да был яхтер бабата была, а? Вот что. Делегация. То кискуле я надо. Именно бейке бürge атын юрстак оңрок надо. Да, Виктор Михаил Дмитриевич келен ылдыта көтөр барган мактал механа бар. Олус этергел эттәхсиннәх бири булды җаһанны сүддә алба информацияны бу истәчләр көрәшләр билбеттерә булу. Эһә бу олимпийский циклга, саңа олимпийский циклга булды. Оннан бу тур олимпийский циклга, онда келер циклга ситигини багарабыз. Ситигини онда каяндаганы олимпийский металл келергер багарабыз. Онан булдагына дә хаятар даганы күстәхананы багарабыз. Онда күндү көрәчләр, күндү истәчләр хасча перахсын тайм-аут бирини көтөтүмен бу халбыт бирилерге биге меманны курдук биге интернетне ылжыттары агылыкпыт онан өрү чатперге бу биремега холбанарын чөл дөрөгөй болон аныскы эфирге